Kabugum takon. Biarkan duk macam ya tai. Persa. Ay, ingkong tipa ni itu iwi po social media. Di hadian ken ni along farlock kin po Facebook. Oh, kumta. Hoat ken pa. Berhadian anda ngilay text sampa. Di ipopost yang po messenger ken. Di ngala exam but mentala don alay snam tipa bangilay alang. Nice, mesniam. Wow. Kat kata kalak tekon pinyo sunang no kan? Hindi rasanya buang me. Tip top ya. Te, Bells hog. jing iya patang kawe. Bungam kwa bu pinyo to. Siya kanu ka sinong bat ha kanu ka yung. Tila dang mi atho siya ni siya ipat pangil atho. Lian ako naging kon. Kung bu piya kendu apa mi dia? Dia piya itu pat apa Facebook. Hadin kata i-propose ya puy. Apa messenger. Heh. But buliye nga ong bungam kwa ya puy. Bupin ya to siyang kurim hakanu siya kanu kajaka but hakanu kayong day na marbo. Magkwa ya puy bupin ya to siyang kurim hapo Twitter. Ayaw, di ma. But sa SIM kuwan pan na po flip kan. Ay, But sa receive na po Gmail. But hadian ka jing to siyang kurim ang Tepan! lada ipresa imuiler kau Tepan! sa day biyang no kumbasaw pasan pew hapo OLX. Got problem? Hey!